Nisam očekivala tu nagradu, jako mi je drago da sam je dobila, jako mi je drago znati da me kolege smatraju za dobru blogericu i u biti sam jako počašćena time. Svaka blogerica koja se prijavila na Beauty Blog Day imala je opciju da sama kaže, ne znam, koja je njezina blogerica favorit i evo, ispalo je da sam to ja. Moj blog je primarno kozmetički, iako tu i tamo se mogu naći nekakve home decor teme ili nešto vezano uz modu, ali to je jako rijetko. U principu sam fokusirana na kozmetiku i u biti Beauty Ethic blog sam vodila 3 godine do kraja prošle godine, no početkom 2013. počela sam s novim blogom i imam i kolegicu na blogu koja se zove Martina Medour i zajedno vodimo beautyandmess.com portal, što je biti isto koncipirano kao blog, ali više kao nekakva web stranica gdje zajedno u stvari donosimo novitete iz svijeta kozmetike, pišemo naše recenzije, tutoriale, make-up lookove i sve vezano uz kozmetiku.